Оля, добродојде во Скопје. Hvala, bolje vas našla. Dobro, super. На маса овде во Кубански имаме интересна книга, се вика Јас Пинк Пантер. Што значи тоа уствари? Knjiga je u stvari moja zatvorska ispovest. Pisana je dok sam ja odležavala zatvorsku kaznu. To je originalni zatvorski rukopis koji je kasnije prebačen u formu knjige. To je u stvari trilogija, ovo je prvi deo i ona je definitivno autobiografija. Znači, ja sam autor jedne autobiografije, pišem je iz perspektive zatvoreničke, znači zaista i nijedna reč nije izmišljena, nema fantazije. Koja je vestiната za Pink Panther? Ko je u stvari Pink Panther? Pa to je definitivno mit koji mi ne možemo da srušimo. Ja sada da pokušam ovde da objasnim detaljno šta je Pink Panther, možda bi negde taj mit rušila, a rušiti mit nećemo i ne trebamo, da on postoji ne kao jedna kriminalna organizacija nikako, ali kao više udruženih raznih bandi ili ekipa koje rade da su izvršena ta dela jesu i da su milionske cifre jesu i da su uzeti dragulji, satovi, zlato jesu. Мене ме интересира како една успешна кошаркарка влезе во светот на тие криминални банди. Pa dosta je to dug proces. Ne može da se opiše u jednoj rečenici, ali mogu da kažem da tako nekako prvi korak je upoznaje moga bivšeg supruga s kojim imam sina i on je deo tog nekog prestupničkog sveta i on mi otvara negde, on je samo škrinuo ta vrata, ali nikako on nije uzrok mog pojavljivanja u kriminalu, on je samo škrinuo jedna vrata, a ja nisam provirila i pogledala, nego sam raširila do kraja, uletela i pretrčala celu sobu. To sam ja uradila. Da li denesko se kaješ za toga? Ne, ni malo se ne kajem. Ne zato što mislim da je to dobra praksa i zato što podržavam kriminal, ne, naravno. I šaljem kontraporuku zato što je to put bez povratka. To je jedan krug definitivno porok. Kako uspe jedna mlada žena da vleze во тој свет и да успее да ispliva na površinu? Hvala ovo za mlada. Mlada nisam nikako u jeseni sam života, ali dobro držeća u jeseni života. Kako uspe žena da se iznese, misliš u kriminalu ili... Aha, lako, za mene je lako, zato što sam rođena kao lider. I biti lider ne znači biti žena ili muškarac. Znači dupla devica? Dupla devica, da naglasimo. Pozdravljam duple device, mi smo lideri. Po rođenju, ja sam lider po rođenju. Nije bilo bitno gde sam, gde god da sam ja bila. Bilo to sport, bilo to slikanje, bilo to trening, bilo to kriminal. Ja sam pokazivala tu svoju karakternu crtu. To je liderstvo. Ja sam ga iskoristila u kriminalu na najbolji mogući način zbog neke svoje discipline, sportske, zbog negde svog dobrog finansijskog stanja sam mogla da investiram. Kako ne? Nisam inteligentna, mogu da kažem da sam sposobna da se brzo prilagođavam, brzo mislim u nepoznatim situacijama. Imam situacijnu inteligenciju dobru, brzo reagujem u nepoznatim situacijama, a to je možda neki vid inteligencije. Da, apsolutno si upravo. Твоите видео записи на YouTube имаат мал милион прегледи, не знам ни колку прилика, ти знаеш? Ugrozila sam sve političare regiona koji misle da su zvezde, ja sam ih pobedila. Došao je prestupnik i pobedio sve političare, a nije ih lagao, nije ih obmanjivao, čak je prihvatio i krivicu i rekao najgora sam, grešna sam, ljudi, a ne postoje anđeli i anđeli su grešni. I valjda tako nekako i privukla te ljude. Ja širim ljubav samo i kod mene je u stvari samo jedan rock and roll. Džez možda, kaže život je kao džez, najbolje kad ga improvizuješ. Kod mene je sve improvizacija. Ja znam da ti dobro slikaš. Da, jako. Grčka zatvor го направи до перфекција. Siksinsku kapelu. Сега во Grčka ne možeš da влезеш, ама ти вети дека ќе го направиш делот и ќе можеш Da, да влезеш. zaista, imam poziv preko javnog servisa, preko televizije RTS-a Srpske, poziv moga direktora zatvora, upravnika bivšeg, mog zatvora gde sam slikala 5 godina, da javno da dođem i da se vratim kao spoljni, ali spoljni, naglašavam, saradnik, ne unutrašnji, kao spoljni saradnik koji bi doslikao slike koje sam negde započela, a nisam završila, jer je to bio proces koji je trajao 5 godina, ima još da se slika, i da mi skine se ta zabrana. Ке одеш? Odem, kje odem. Ке одам. Kje odam. Од што живееш денеска? Од книгата? Da, ja sam sada totalni bestseller i pobednik. Ja sam i izdavač ove knjige, nisam samo pisac. Znači, ja nisam prihvatila tu neku tužnu priču pisaca. Pisci su nešto siromašni, nešto tužni, nešto samo se žale. Nikako, ja sam odgovorila jako, uzela sam ja izdavaštvo, ja je odštampala, ja je prodavala, odlazim na sajmove knjiga. To je ozbiljan posao koji donosi veliki novac ako si ti posvećen tome i ako znaš da plivaš u ovome. Naravno, ja sam savladala ovaj građanski život brzo. Имаш фанови во полиција?
Imam udvarače i policajce, nevjerovatno. Šokirana sam. Policija, sudstvo i politika, prema njima sam najgrublja. Nekako zato što sam iskusila tu negde stranu sudstva i policije da nije baš tako primjerena i poštena kako bi trebalo. Tu sam najgrublja, ali očigledno muškarci vole kad su žene ovako zločeste kao ja. Vidim da mi se odvaraju. Djavolski dobro. Pozdrav policiji, neću da se zabavljam s policajcem. Što kim preporučaš na gledačite na Ekskluziv? Pa šta, preporučujem da pročitaju ovu knjigu obavezno, ne zato što i da nikako ne pomisle da je to promocija kriminala. To je jedna ljudska priča, autobiografija gdje će sami sebe naći 1.000%. Svaki će se ovdje čovjek pronaći i bar će deo sebe, svoje sreće, prošlosti ili porodice naći.